Iya dandan kontrol bensin lho, gak urip. Jadi kentekno ndalan. Iki tak copot. Kampung tangki bensin. Pantesan ora arep pedhot tok. Gitu. Tak sambung cilik gitu. Nah, kita tengah ini tak sambung cilik. Nah, terus tak lem. Nah, terus dites. Pantesan kontrol bensin wi gak gelem urip. Solasi nggawa lem bakar. Nak diisi full urip, diisi 100 ngono gak urip. Full sisan. Ternyata kabel pedhot. Bagian tengah ketok wis tak tarik siji penggang. Tes full jak full iki, guys. Tes 1/8 geser sithik. 1/8 guys, pandem. Tes setengah geser sithik. Tes setengah, pandem di setengah. Ganti tes 1/4 geser sithik. Pandem sudah menunjukkan 1/4. Terus dites seberapa ya? Jenenge apa ya? Butuhnya dites mendekati bensin habis. Pandem sudah menunjukkan mau habis. Terus gantian tes habis. Tes bensin habis. Nah, untuk tangki habis coba. Tes bensin habis. Oh, iki cek kurang medun sithik. Tapi pas deh. Pas sak strip kuwi entek bensin.